Komunitas nih kerjaannya nih, bikin rame Tangerang nih. Ini Rifki Albani nih yang bikin kayak begini. Nih pimpinan komunitas tuh kalau mau kenal tuh. Kalau nggak ada Rifki Albani kagak bakal ngumpul semua nih. Komunitas tuh yang bikin ulah. Bang Haji Yogi. Sebelum kita lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan klik ikon loncengnya. Thank you. Oke, seadanya dulu. Siap ya? Oke, dari opening. Ayo, Pano, siap Pano. Go, Pano. 10 9 gak bram tegak 8 7 6 5 4 3 2
1, Gojos.
ambil joget ya, ambil joget.